den timmuna bawataki ei tahiru kama bayan bere midalwa bawa tahiru fene mi kiyani fenuge teriya komme sechen eligen den ege nan mi badalu wegen dan mi fotuge baade ewaha ka wara richa kiyadi fe malgono e khilafu ge teriya mi fa kiyade er kono dana henas huriha mazhafe ges mi tahiru fenuge ewaha ka wara boda dakkan mi fotuge e babu ge baade ewaha ke malgono mitanuga ewaha ka bayan noko huriya dana inshallah den efoshe me bayan korowani tahuru fenaki ei ege zaatuga tahiru ehngechis tahir kora fene adi ei Allah taala eti khalq korwa fa gotuga elamma fa wa gotuga eche demihunna riti fenuge bawattake den efo vidalwani sawanka nazala min samai ulubhe warefen kamuga vis adi ice kamuga vis misalaka snow veheni ehnu tawara mi tafatu gotaka manen mihako eti teyyakan ala moonu kofiyam snows beenum korevene wudu kora adi baradaki hail baradaki snow ya tafatu ecce ei gandu fen gotam odum faba ware alun saudi arabia ga horiru dekuni kommes warake ware saudi arabia vehene hail by faharu airport unna sarahadda bara poko efada bare mehige maragina kartavis hadakwen di ham gadufen gota unnan alu eddo masjid nabawiyedda nukuittana wara warugada varolencha jehife alu adan hayl dekunodo wara warugada varolencha alu me hostel ke balcony me corridor ga inna cd e cd ya hisaba nukunna ulefa vaje echista ke faba odu alu he kori vage sawu echista ke faba ne kom den irukolokum war bara missen fashafe ham gandufen em gandufen ei mi ham odum vehe warege bawate em eves kodako diyawe mahama hashiganduga beenu korevidana wudu koram ves adim sage mi teyeken echkala moonu kofiyam e beenu korevena wudu koram ves adi mi hinagatum ves beenu korevidana ei hudda wattare em ilberin ege dalil nanga afawa goin alun kuri dalusus kiyadeni ei hadis ka asfawani emihako tahir uddeshe adi e du'a gasfane bil salji wal ma'i wal barad mi fafatakum tahir koddenu ga waha kanneru asfawani gandu fena adi mi riti fena adi ege tura mi fada snowing demiyaku tahir kodden fasha ehme imam nasai fis kedefanu ge sunanu ge seva bayan korwa fave wudu quraru mitimba bas beenum kore vidanakam أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار أدي بمتيغا دوروا كبابتو فين كمغاوا كورفنا أدي فين آرتكن كن فنا أدي والفنا أدي كادوغ لونو فين بينو كريدا ميتانو فين آرتك إ بيان قراني سبرينغ تن eki gaaka tanut farubada mati sarahatto waragina munnana nukunna netanuge mi farbatu tereen daafa fen aaru gota farbadaga jamawa fenuge ki baawetta ehme ei mitanuga bayan kor wafawa fen aaru taaki ligawlihi taala wa yunzilalakum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih Allah taala wahi korwe tebamihun ge macca udum waare vessebi egen tebamihun tahiru mattake wa ligawlihi taala wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura hadis Allah taala wahi korbe aditi man Allah udum fene besavima ei tahuru feneke ege maaneke ege zaatu tahiru chke adi tahiruma beenu korbe feneke wali qawli nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighsilni min khataaya bil maa'i was salji wal barad mi kuri alon bayan kuri dua mi sahigatu alon namaduge tasbihatu terega namaz feshuma kiya zikurtu terega kiya zikure mige ilmerim mimana nangawani migota bade qawli sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr huwa at-tahur ma'uhu al-hill maytatu eddumaku sahabi bekaluga suwal dannawani timam bekalum kadumachan ara iruga waram madun nuni bofen nugendame ehaltuga tahiru mattaka beenum kore vidane he donufen telefon hadis ru korowani huwa at-tahur ma'uhu al-hill maytatu etanuga fenaki ei tahiru echke adi etanuga maruwafawa echki ei hadalu echke kewmattaka mege maane kalagumme bimuga janawarutan ebeje gatidam wagi gotaka henas
kanduge mahe marwe fawwa fenifa eti huninu nuata halako fanuwan malkonu mennan ei gelluwa mahekka nunkan yagi banyamu beenum kore vidana e kewmatta kahenas emme moluidur gotaki hama mi riveti furtaam baanaga algun mi kawata maskeyum en sahabekon zamanuga ebekadun eburi farikkulu wafa egota fenunu bodu mahe ebekon fenwadagen nabi bodu mahe marwe fawaniko den sahabekon hangurame golumwa ebekadun hedde gotaki ituru gotan netigen e mas nagaye ganaka emmas dos banden e mahuga hori batan hikkagen ebekadun farikkuluwi adi nimmawa fa madina bes ege baye gennewima rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein farikkulu kama bayin hadis tawga waridu egen asfawe ehme metanuga wa marwefa wa mastaka kiwes ei baye ke sawonota vihe ke sawon nu marwefa wani ekfat sawmek to aluna mana yagin koram bay faharu kandangale vihe ke sawon marwefa da masta evi hatuga e kafiya me mihaka gellum vedane bay far misalaka gal gaden etchen ellima fennana kudi masta maruwegen maccan arafonna tani hadattawga algon menna mas kevidan mas mahaki ekkamu januaru hen katidan jehe etchennun adegota shartu korefa wa etchenno e mitan algon nimmada familege darus kurkollana wala tahsul at-taharat bima'in ghayri al-ma'i kal khall wal benzin wal asir wal laymun denge fami dalwani taharatuga beenun nukarevene diya kommecche egotum vinegar beenu nukurevene adi petrol fadecce beenu men nukurevene adi mihum bom beenu kurek bawattaku juice ta beenu nukurevene adi lombo ves ege zaatuga lombo fani hadafa eves beenu men nukurevene taharatuge ei diya kommecchen ei taharatu beenu kurevene chennone wama shabaha dhalika liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an eguta beenu nukurevene saboke allah ta'ala angowafa ve tebami hunna fen nodibicciyamu mitanuga bayan korafani fenuge ebbes bawaten nodibicciyamu tebami hun den tayammum korasha fatayammamu sa'idan tayyiba emma fenuge bawaten nodibicciyamu den diya ettis beenum korasha ke meatuge netima inmere vidalwani fen nodibicciyamu den jeheni tayammum korasha فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب emtasham vidalwani mitanuga taharatuga fennun ehem diya ecche beenun kurave nama mitanuga allah taala zikru kurabise adi ei duukollafa tayammum kurumge wahaka bayan kurwa fa nuane eme mi algon me meedu kiyan gastu kora goffawa hisabaki en school chutti feshete algon gastu kora nenekhaves break en nagam evaragena dariwarun chuttiga daana ehemmema miha hisabum meedu fishgaluna midaru suttada fanikam school chutti niyuma fauga school ta feshuma ko midaru fashana en sargon mi komme budaduwa ko kure genda online class argon hama kure genda inshallah chutti teregaves du'a ke mi darusta ke algon ebenas faida qur'ani darusta kam ga vediyum واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك